هاوینگه هاوین یا سر به ناحیه شلادزه اک جوان هاوینگه هندلوکر و خوش لسنور قضا آمیدیه. جوبر جوانیا اوه هاوینگه روزانن تایبت لروزان جشن هزاران گشتیاران قصدا اوه هاوینگه گرینه. والله حاليا مصايف كردستان يعني شيء راقي، حاليا متونسين تحديدا من مصيف وشلال فين، مثل ما تشوفون تعاملهم حاليا ماكو اي فرق، حاليا كأن امام محافظتنا واخلاقهم كلش طيبه، واكيد نشكر السيطرات مالت اسايش محافظه دهوك وتعاملهم الراقي ويا جروبات السياحيه، وحاسبا اصحاب المصيف. حقيقه في محافظاتنا، في محافظات اقليم كردستان شعرنا بالبهجه العاليه لانه مناطق سياحيه رائعه، والحمد لله والشكر اكو هيك ببلدنا مناطق حلوه، واللي شعبنا يجي يترفه في هذه المناطق، وان شاء الله ينعم علينا بهذه المناطق بالسعاده والامن والامان. طبعا لقينا الاجواء هنا جميله جدا، كان استقبال جدا جميل من قبل اداره هذا المصيف. نتمنى انه يسعد جميع المسافرين الى محافظه دهوك، كون اجواء جميله جدا. خدا نوی هاوینگه اجداد دیار کرن که او بردام خدمت باش پیشکشی گشتیارند کن. گشتیار ریجاکا باش و یا زور سردانا هاوینگه آمد کن و امجی تقصیر نکن نسبت خدمت گزاریه و خدمت بو اوان گشتیاری تنه یا شمت هیت ام تقصیر نکن نسبت مادیاً معنویاً ام تاریکارین بو اوان گشتیاری تنه. پرا اوی جهی جوانیا کادیا تایبت دای اوی هاوینگه لورا سرنجا هزاران گشتیاران بخو راکشایه. اسام عبدالرحمن بادینان ناحیه شلادزه.